Duarbaguri MSC constituency kaparlo kohara rong taramate kohara forest rest house pen kahelo kilometer hinira achitim anbak toji halada karada tum ferangke bhancho phasi halada kisum ke boy alam the KARBI autonomous council phan kachonir pon je nilitum ahawar stame KARBI autonomous council pen nakelang chare je phan kachonir pon Lapen local MSC Richard Tobi mate forest board chairman Lapen local MLA Dr. Numal Numina phan labang so true media hoi pen halada ka hawar kisungi boy alam the ke peklang bonje phansi kachonir pon Lapen KARBI autonomous council CEM Dr. Tuliram Nonghang phan kachonir pon prabjin pen kohora rong tara arong stame me lang towar ke messenji phan alang lipen lang chari nangji pusi kachonir pon kohora pen returning ti report DK News toneli yod hoi pen mane chuning ridun kang tungela lo athe mane pinia por la dak long tara pu hawar long media hoi tum pen nang ke humri la pete ke thek long akachini la lo akisi sak the pik towar la pende melang la si bikhek kachuning ridun kang tungela lo KARBI long team atuma phansi chuning ridun kang tung prabjin pen mane afong pu pamu sitame ke pachini do na bangta dolo lase nituma hoi pen sitame prabjin pen election nang le po hot amuk ta hok lason claim po la lason nang pipo pu lason ake pachini chot ke lason ke hino pu sini tuma hin pen bangke ining hang he pu bang sinon ke ningje dun lo lase prabjin pen patang paprabjin ji phansi ni tuma hin pension ni dun na ji phanale tum government matela alang le tum la local MSC la pen MLA la hai tum pen kaching kitang doloma nilisita me dake doke adjuding olo lasi nilita kachini kang tung bang ke la hai lo je ke dam tang sita me penang anatum ke claim lo tuwara aphan ajoini kolang lasi nilisa me kachini kang tung bang ke non ke la lo je kedam tang sita me batai sikali batai hini lo engineer ke ba haso sita me claim lo sita me non an sita me nang survey po laan ana kilometer do laan be ti chunji la hai bang ni to ai thing long bom lo ni li tum sita me la si non pu an sita me la bang so to wara bang ke la son si dam bom la la si ni sita me ka chini kang tung bang ke la puin lo je chuningri kang tung bang la puin lo je local MSC phan sita me la hai claim data pisita me copy posi thang akirap non puta ki klang kledet ma ladak ni tumarong alo lasi ka chini kang tung bang ke kuthot la hen lo nalimen pulo nilimen bang ke sarmon sing na nalinon pene organization on claim bom to ba nilisita me non claim dun bom lo sita me kias elong si lapu ne me pu haisap claimon bom la sila bang sorong melang tuwar la pen kijuna lang lahai ka via join ni non na tum prabjin pen ke palongi phanon ki khibom aki hai team KARBI long chief CM Dr. Tuliram Nonghang phanang le ko pilok chuning ridun kang tu nilihen ben chuning ridun kang tung la san halo je non sarkar ke parivartana sarkar pusika doko ita chinilo nilitum sitame chinilo non het kali aprang ko ningkan ko ani cari lo la pen tela dak sitame towar sitame kilongji angring sitame klang lo penan alji ke ding pen sitame non sitame mupen chithan bom engineer ta wang lo batai si kali batai hini an par elo sitame non pu sitame towar ala mangi charju dam lo pulutang te non bangke dak bangke aimon pakom hek hengno pusi alang litum ningji MSC tum sitame aimon bang pa ong unang ji lasi non atip abang ke claim tek tilu pusi nili tumpan nang pachini thurong titi lasi la bang solam the bang copy posi nili tumpan engineer tum nang survey at afisita me la bang solam nili tumpan nang pachini thurong titi ma la bang tamili tum sita me chini ne dalo la bang solam nang than thia prang ke longpu towards tami longpu na tum ko ne ka siksak lo alang sunta me la bang solam chak chip pen engineer nang service set anlo pulutang ti alang li tum da chichini nang poje la bang so towar ke claim pin lang la pen te claim dam veg nang ji pusi Northern Range Development SCF Harinrat Ronghang Pen Patumi Ajuk Tata Mobile Pihum Kangho Theng Pikenep Dun Long
di nang palut ange thengpi ki plak tang thengpi ki pona phan lai di la khobor long lok pe ni tum staff ni tum ren staff long thom lo embos ka kori mane jitu suspected road mokha thengpi ki pona road hedi ni tum embos bom lo hedi amar laswa hut thik baji ke papor lo lapo hatipura to ar pen hedi gari mane headlight patur bom si ang bom lo amar ni tum alar lo ange gari kidam khobor amgar mato amar immediate ni tum hedi overtake akori pon bori dun amar unet derlo amar nil tum agom long lok model tum hedi khobor long lok pe na tum hedi ekdam kat lablo o gari humni gari number tata mobile abang A01 BC 5688 ange laso escort kakuri tum hedi pulsar bike humni ihum abang afrang ihum abang afi amar tum kat lablo kat rublo kada gore pulsar bike number A09 B 2863 ako ihum abangke A02 D 6822 la pulsar bike humni ihum ga tata mobile amoni re hempu malona nem long la del mali mo lang itum investigate kori bom lo hedi non ga thang hedi bajar ador ateng hedi like not less than 50,000 ange total I think 60 bag doi around 60 CFD